kishanjurwe ngo abana nibakira kutunga ebihikirizo nk'okutwarenda okuhambwa hamwe n'ebindi ebiri nk'eby'omubwire bw'ekihumuro okusinga obwire bw'okushoma. Ahabwa enshonga egi abazaire nibashabwa kwongera ahabwa erinzi omu maka gaabo. Ahari mupigana nubo bana abagizire enda umwaka gwahwire bakijya hansi y'imyaka 20 kandi cyereka ngo imyaka 15 kuteka imyaka 19 n'imyaka 14 abinji maderendo mbire kw'icumuro cyo kwikumira tumenye ngo muzire ushime kubana ureba ngo mwana ugo wamubahisha burkeire urukumonitaringa emico ye. Kemigisha Viano Munyamyogombyo bwegese kurwa mu kitongore cya USAID n'uwakurira omukorogu ahari Uganda Matazi Primary School aho muri Mbarara. Kandi kurigera standard ngakombaringa na standard egi ndebere ngo Uganda Matazi muri abakabi mu nkwasa bazire tubatere ngaro zamani. Abana batongere kubegesa life skills ningashi eby'emikono eby'obutwire kushanga umwana nabasa kukwata namwe cyo kutwara umwana ukamutambika ishuri ukagenda utagiriye kumushura kigwi. Abazire binje banagira umwuga gwabo gukora abana babo bagurekera abakozi bo mu maka enshonga habwenca abana binje tubarakumanya mirimo yo muka. Omwishenjero kazo wa district ya Mtoma hijira bazire kwongera amano mukuma abana babo omukwerinda kakoko ka sirimu. Ebyabagambira kanisa ya St Stephen Church of Uganda cyankukwe Mtoma obabire nubatera umusinje gukombeke kansansia kandi omukoro gwebembirwa muhezi wa dini wa Western Korea. Nagiramu amshoro ko gwamwenda tiyoza kutera hari yofuka rangana nagiramu HTN sache kinzu ecyabanyuma kigakire cyayo ecyo kubanza niko mukamo wamaye arukugira shabari hangani woyeyoreke omukwerezo oku niwe amanyongo churuho umbahono kireho kizurota ngwecho turugwenda mutuganda utaguma uyinikira umutwe ngamba y'umushenyi nitiragandura abantu tunyonke simba nawe wanaye simba nawe rogera hakana mamuka atake kirubiri bwo kubasa nkanji nabana bato ndaki mbene kintu omyaka takubasa. Ekanisa ya Cyankukwe negamba kuba yayombecurwe emyaka yire kirugirireho kombeka endijo kandi hano ho myishenjero kazashabira abaziro kabara abana babo okwerinda kakoko kasirimu. Mbwera hate kigendererwa cyo kombeka ekanisa egi eyitubarire nangwa abantu kushitamama abantu rushanjo tutekatekere ngo egi tugihindure shitamisa abantu rushanjo ahabwo kuba niko turukwinganirizo mwikabazire kwebwa kumanya ngo sirimu neita kuciro mwicukirenda sanga bikibyo ngo nareba mwishuwa nangatatwara kunu ya sirimu yo never permanent nezo mu mubiri eremeramo. Ahabwa TV West nde Akiza na Ben Moz. Kwera. Amina.